Pa pozdrav svima YouTube, dobrodošli u moj novi video. Za vas sam danas spremio jednu priču. Znate, nisam imao pojma šta bih realno da snimam. I pa listao sam po svojim starim videima sa Instagrama kojih više nema. Ali ako želite da me zapratite na Instagramu, bit će link dole u deskripciji. Pa da, listao sam po svojim starim videima i video sam jedan prelepi potez koji sam zaboravio. Znači, sam po sebi potez i ne izgleda toliko dobro ako ga uradite sami, ali definitivno izgleda ako ga radite, na primjer, nemam pojma, dođete do kraja nekog flouriša i u ovoj ste poziciji. Pa sada ću vam pustiti kako potez izgleda. Cause we can run, and we can run. The stars they fall all for you. So tell me now, what's left to lose if we Hajde da počnemo sa ovim tutorialom. Pogledajte. Dođete u Z-Grip, ovako. Ako ne znate kako da dođete do Z-Gripa, ostavit ću link dole u deskripciji od videa koji sam napravio samo za gripove. Pa hajde da se vratimo na tutorial. Znači, dođete u Z-Grip i bukvalno jedino što uradite je ovaj paket u sredini koji držite između palca i kažiprsta, svojom desnom, ako ste dešnjaci, vašom levom rukom povučete na levu stranu ako ste dešnjaci vašom levom rukom, a vašom desnom rukom na drugu stranu. Znači, potez izgleda ovako, vidite. Obe ruke vuku taj paket na različite strane, vidite. I ako ubacite malo ovako, ako ga malo bacite na gore i povučete tako, paket će se rotirati i vi zatim možete doći i pokupiti ga. Ako vam ne ispadnu karte, naravno, ako ste retardirani. Vrlo interesantna stvar je što možete da uradite, na primjer, ovo sranje, kako se zove, zaboravio sam, Dynamo Shuffle, i odatle, pošto je to lažno mešanje, možete kada se vratite u Z-Grip možete uraditi ovaj potez i to je jedno dodatno lažno mešanje koje je stvarno, mislim, ovo nije lažno mešanje, ovo ne možete raditi kao lažno mešanje, ali ne menja nikakav redosled, tako da možete to dodati čisto da bi izgledao potez mnogo lepše. Pa YouTuberi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidao, ne zaboravite da ostavite like, da se subscribe-ujete ako ste novi na kanalu, komentarišite dole šta želite sljedeće da vas naučim, pošto mi stvarno pomaže ako vidim vaš zahtev za neki tutorial. Pa YouTuberi, to bi bilo to i vidimo se. and all we'll ever need is another day. We can slow down 'cause tomorrow is a mile away. And